Okay, we bari munonga kandi nakwakira program yetu agent program yetu ey'omuhingi n'omuriisa agent Sky TV irakarya abantu kandi ndukunuya omuri Kisasi omururembo orwa Kampala ninza kuba ninganira n'omuhingi kandi omuriisa nalisa Magotts aiza zimukora fertilizer zimukora manure agarika ihamu products Nyamwingi ezari kuza kuba natushobora akatugambira kandi nite tukamanya okuriisa Magotts nangwana alisa n'ebinyantinda agarika alisa Magotts nuza ino mbwinji hati agarika aiza zimuhereza products nyingi za kwizaka ihamu akaguza nkaho kurabunyemerire aha na famu yazo ikijo cyo kureba iki zona ni Magotts ziryomo mundomwe zijwire ntuza kuba ntumanye mugasho gwazo nezo mugasho omuhingi n'oburiisa nekintu kikuru okubozine nyencha karoka shanga ngo wasa kutungamu value addition yo kuyamu fertilizer okuyamu manure okuyamu oil yanja ngo nayamu oil ngunekana ha level eyo kubasa kugira ngo wasa no kugitoma motoka ovuge ogende tokureba ngo technology omuhingi n'oburiisa yahika hale munonga nibanyeta Edmond principal farmer kandi niza kuba nintamburaniwe mpora program ejere katulebo mucyara Lucy ari kutereze mbozi ye aha murumo ogwarukora kuno muri Kisasi omurembo rwitu orwa Kampala. Madam Lucy nakwakira Sky TV kandi abariyoni bakureba Sky TV nishaba obaramusye waheza kubaramusya rero tutandike jene ntanda yabo eyitubinire imsibireje basebo nabanyabo nashemero kuba Sky TV shahezi ogunumyano wanje munonga nakunda abahingi nakunda aba entrepreneurs especially women abari mu business abantu bari bakureba Sky TV benda kumanya age project niyeha rusenwo hakagitandika ata bukababurwire ki okuza kuzomera mu nkeje ubuhingi no bwiza hati age project neruga biogas project imbeni inturani inkora hati ninchikora and kandi obo biogas age biogas neruga omubinte birukweta waste ito ntutekateka ngo ikintu kine mugasho cyahwiro mugasho gwacho konka ekiturukweta waste today waza kwetegeze ebikurugamo ni resources zamani n'obugiga ati mbwenu nka company yanje ya Ndundu Investments Limited ito ntukora biogas ya ku attracting obutare kamasho mbwenu hube hari waste nyingi eba kweta kasasiro yeru kujunda ejonerwa mu biogas dene ntukwata amashagembuzi enkari ya rabbits nenkari yembuzi mwabishorize nka fama itubutwara ntubugura nebyona nibitukorera mu biogas so waste konka waba otungiro mushomo kwenjeraho no shanga ngo waste ikitukureba hati nkakasasire yijiro mu tawuni yijiro mu butare ahantu na harofa nerwa mu ikintu cyo mugasho munonga hati kungenze ninyongera yo gukora research yanje no kushoma hacha waste nareba ngo nimbasa kubukwatanisa hamwe na biogas because biogas ntuyihamu biofertilizer eje niba kweta organic fertilizer mwene tujumbira aba farmer tukozese fertilizer ekijimusa ekiri organic ekirugiro mu bintu biri kujunda abantu tutandike tuhindire entekateka yitu ngo ekijimusa kitugura heru cya NPK cy'abajungu ngo nico kijimusa kirungi turebire tuhindure entekateka tureke kuremera umucyabazuko kashira mwesi barga ho tutukabo kandi tukireba hati urutaro rwa Russia na Ukraine kurubireho abantu bagira ngo tutwina fertilizer ngo ibintu byafa biki konka obugiga bwoni to tubwine nekintu just cyo kuhindura change of mindset ukatunga kushomesibwa ukatunga ka skill ukatandika tukatanga tukekora fertilizer yitu omubintu biri kujunda buri zoba kandi ibintu biri kujunda harimo amashagente harimo amahongoro gembuzi abahurunguru gembuzi harimo yenkoko bageta bani karimbwe yenkoko harimo enkari ya rabbit mbwene n'ibintu bingi byo nebyo kureba ebituru kukozesa ku biogas so already iyo noza gukora biogas omunji yawe
kutekesa okarugaha amakara okarugaha nku noreba hati n'emitewireyo taine n'owarukusheenya enku okakozesa biogas omuka konka noza kwihamu product endiijo ya value addition eya fertilizer. So hati egi project ekwatiine munonga hii munonga neya Magotts abandi nibagyeta enzito ezokukuza konka tenzito ezikuruga omu nshere yitu ya buriijo tumanyira ezo niziruga omu nshere omu rujungu nibagyeta black soldier fly ninga enshera ya Africa ninga eyokwiragura endwani nakora direct translation konka nabwo hati ezo Magotts nk'oku naba nimureba omwana murambura ejo Magotts yaza kukura okuruga eyo bakweta abiro 5 ekiri kabebe buke munonga abiro 5 nebe kiri bebe hati niyo tukweta baby doll nikabe kakiri kato ntoka akamanya ebyo mubiri 10 nibabirugiro mu ebintu bahango munonga nk'oku wanobireba erizo nango twaturi suppose kubantu ntu harvestinga konka eshaya tukwata tuza ku harvestinga nyencha kare so ekyo nikimanyisa ki eje shera kwe kuzara amahuri ago tugabikaje hato mu mahuri omu oihamu baby lava inka cycle yenyine yenshera hatera vegi oji feeding ha west twagaruka yakushoma kwa west kasasire giyo mbutare kasasire yo mbiyungu twaryemere twagisigaho twaginaga washara watermelon ninga washare nanasi waryaho kace waginaga so ate bibyone noshanga ki hatejemere kwe kugenda fermenting ekajunda ejo nemere yamani munonga westejo niyo turi kufeedinga kuko wano bireba feedinga ha baby doll ejo laveji komo mu Runyankore ningo mu vernacular tugeta inzito hati stage etandika area emira area zirya zitandika zihanguka hato kureba omukiji kimwe tukatekamu kirejo kiremwe kirejo emwe no pima obebe lava buriya no bipima obuteramu emerero kumara urukumanya ngo omubiro nka mukaga mushanjo neba yakuze omukiremwe nyenja kartwanto ntuza ku harvestinga ntuza kushanga kiremwe egi erugiremo nka kilo 80 n'ingana n'itano between 40 and 45 zaba zirireje zine enough temperature tizaza mu mizi tizabateganye tizakora. That's after how long? Just in 7 days, between 7 and 10. 1 week really. No basa kuzereza mu ebiro bindi bice washanga tizikahwire yoje. Habwenchi ningambe kigambe ekyo. Ningambe ekyo because ejo laveji esente yoro kuza kutunga neza kurugirira hakiro ezo kuguza. So waba ina kironche niba kwa sente buki. Konka wazirisaje omubiro nkikumi okaza harvestinga okazi processinga no ihamu kiro ezo kumara. Magotts sezo no mayisangu zina katari abantu nibazugura okukira munonga abarunzi benkoko habwenchi mbwenu noreba Magotts ejo negenderia west yone gimaraho itekariya kandi Magotts ejo ina protein eriya higuru munonga hati koko zagure byo kuriye byo mukatare biro bikuye byenkoko byempunu byafe byenyanja bakugira ngo ngwe ebikoko byawe nibyenda protein ogure mbene mere enyingi nebaneruga heru tekuruga omikono yitu tekuruga ombikorwa byitu so hatwe kuruga heru of course babiri sente nyingi munonga otandika kucecereza enkoko zawe zo kujya buke konka wayega kwekora Magotts zawe iwe wenka noza kwishanga oine enough protein food eyo koraki eya Magotts okuriisa enkoko zawe obazibe enkoko buto obazi nkuru obaza mahuri konke za mahuri ntukwejesa nguto kuzirisa munonga Magotts because waza Magotts nyingi niziba mpango hati yaza kuna gihuri Magotts ine kirisa kingi hati ihuri rigirema
rirema kugisindika kandi baruka kandi efa so no ina kuzikora ki kuzipimira konkeje nkoko yenyama bareke gumani batere nkoko ibikatu ngwe ibikatu ngumanye nkoko inguzigomoke ngaha ejemere itukwekora yonka from waste to resources to wealth eje yonka ne kurisize nkoko zawe niyo nabugambira nto 210 noba oine emere yawe yenkoko waba ine mpunu aho nizikundira kimwe waba ine abakore byenyanja nicyo kimwe so no ishanga ngo ebintu ebintu kozesa biri renewable kandi biri natural they are here okwiyo ngwitwe twinenteka teka kugira ekintu kiri value nekikuruga heru necyo mujungu tutwangire n'ebintu yabajungu bimwe ne babina value kukira konka katukozese what we have naturally here so hati abakwenda gure nkoko amina abakwenda gure byukurebye nkoko nibijo wawe aha nibije nibagura za kilo zibakwenda abine mpuno abinente byona you can feed anything abakwenda kubisa bikazo mu powder nuko tukoko tuto tukabona kurya no kora buri kimwe cyo no mu Magotts zo zinankunani bwambera so no shanga nguki no shanga ngo you generate some income on your own konka haro abo kutunga contract empango hati tuntuito turya contract zinde empango mununga turiyo negotiatinga ejo Magotts nerwamo oiro yo kurya kwa kujika level ekakura baji processing bagikora value addition baji processing mu byuma muyamu niyo wanoreba bwazo mu lab washanga yuka oiro wakareba nareba oiro eribanja une wasano kuzo motoka ne exactly hati yaruga leverage negarekana bagiteka mu byome bindi nibigiteka ha temperature 300 degrees centigrade yahigura munonga neba ne yose munonga nerwa muki renewable energy ya biodiesel which can drive a car no heze rukuza so turiyo tukoragana na company emwe bakweta Africa Power Initiative API tuza kutandika gukora hamwe ubu bariyo hatari a level yo kutandika basetingira plant yawe gukora oil ejo so ejo collaboration ya Ndundu Investments nabo neza kubaho kureba kitwaba Magotts ate satane ntuza kuzirisa je kureba ngo bayete mu supply tane na tane Magotts yitwe ebe ine weight za kilo za ine nunji kana na oil kuza kujinyigamo nebe yahigura munonga so nyowe chikure chikwenda kureta Magotts ti biogas ti biofertilizer onkani nyenda turebe ekintu ekitukubantu ngwendo tutakufaho ekituru kweta waste tukagitambika aho kikajunda yekajunde katuretero mundi yeshwera ikakora ki nko kuchino mugasho kandi obwe waste nyo inagambaho ne waste eyeri degradable eyekujunda konka hariyo waste eyeta kujunda eyeta kujunda mwaza garuka niza kuinvitinga n'abandi gukora nabo murebe waste eyeta kujunda buzima nargamo ikintu cyo mugasho munonga nko buvera okay kindu gamba ngo tukora waste uhemo buvera no ototuvera ototucupa twa mineral water no manya ngo ebyo nibyo nuho hari resources zaranga ziyatubicire tokureba ubu bucupa akakacupa ka mineral water ko kunywa amizi ukashanga abantu abantu bari mu global bus yaheza kunywa akatambika hero aba global bus baheza kozi bus babitambika ko bayogeza babitande actually babitambika rwizi babitandu trenches enjurija ebitwaro mu rwizi of course ntuba twito rwizi manye rwizi nurufu so what am I saying here? I'm saying that akakacupa ko kukurebako process ariyo companies rukora amageza gahiguru nibaka processing ako nibakayihamwe huzo zo kubazira ize bharani nibakihamwe imipira yo kuzana
eza sports balls nibabirugamu ibintu bingi buno again ne mindset kandi no kukunda okukora research yo ninkunda research bunkushitama ninjenda nshoma mbuza abatahi banje ngezaho kwega ibintu bingi nkora mu research nkoko muizramwa sometime back mwareba snail project na hati na snail project nayo eri alongside nakyo nokireba n'ikintu cy'ikihangwa ntukiyamwe ibintu gaho ine famu y'ebinyanti ndarugogoma oboka gitayi kero hati nareba honcenje covid kuyizire manager wanje yafa bambi covid yatuteganya abantu baruga murimo abantu umucyara hari bakamba moto hankana mushaka kandi bamweta peace umucyara peace bam muko mweta senga hati cyo nicyo cyanteganyisa mu nabakoze bagenda then okufa hebinyantinda cyatuberaho problemu hati ncyo kurebera hariho nce konka nabo still ni nkora n'abantu akozire mu nonga kukanye expectinga konka neza ku rejuvenating ampora twagaruka mu twagarukire mu actually twagarukire mu na lab yitu nebitukora so again nebintu byo buhango nibyo turiyo tugambaho go back to Magotts. Hateze Magotts nizo connecting azitana na reba nizikwereza fertilizer na products zikugamu. How does it connect to biogas? Hati ngo kunani ngushomesa nti noreba biogas ni rugo mu waste nico kimwe na nangejo na fertilizer ujuke ngo biogas ni rugo mu waste kandi ejo waste negarika ne feedinga ki feedinga magoti magoti ogihamu fertilizer so tokureba ngo are a lot of interconnection so in other words nchimanyisa ki mubasa kukora biogas project na Magotts project ngo kuwanoreba in the same place no leta waba shoyize waste yawe nyingi no feeding a biogas yawe ogaruko koreki o feeding aki Magotts zawe ndiyo ningezaho abantu barebe integration areas wachitegereza so omu biogas no still no kozesa waste no yamu fertilizer omukuriisa nankeji Magotts still no yamu fertilizer hatireba fertilizer yargo mu biogas na fertilizer yaruga omu waste omu Magotts production ejo wagiterani so mu kintu kimwe ukagiha ukagitwara mu lab bakagikucebera hata no ngambira ngo hari ikijumuse kikurugahera kikakira organic fertilizer yitu hata no turukora no company yitu rukora kunani ndeba nareba numuteka mu bishubye bitoke numuteka mu a lot of waste na mnonge jiri kujuna buri waste yona nebasa kukoresha buri waste yona nebasa koresha kasta as long as ni kijunda okukira munonge ibintu ebitukutekesa omunju wariyo muyembe gwasigaraho nguza kujunda wari bahate bitoke nibiza kujunda so all that waste kandi kukuza abakore ibikanja bya biya ibikanja bya kwete ibikanja bya tonto ibi byona they are very very good on feeding on feeding your Magotts njo kurebera ari ibintu binjoko mwazo science ero nyenda kujimanya omugaso gwa Magotts no kuriya eka producinga fertilizer ninga yo no kuchwanya gureka kora fertilizer hati mbwenu yo kwe kurya tuwata mwe kintu kire kibakweta waste rugiro mu bintu ebisagira akuteka omukatare twara tugende yona no buchafu oburi kujunda yes hategiyo ukabuteka nko mu drum zangu kuwanozireba ukafundikira zikafermentinga hati kukureta kajya ka bebedo ukakariza wastage uko nikagirira kimwe within 10 days nkakamazire mwemereye ngo kuwareba tukatamuka sasiromu process tugitebekanise konko of course ne bishushu n'ibintu byo mwani ne bya fruits ne bya binyanya okay within 10 days biriye byone ne babyajunzire byabire processed organically by who? By this Magotts. Wakitegereza so science wajireba iyejo Magotts ne helpinga kuchwanyagura
kujundira kimwe okihamu itaka so yo ne bicwanyagure kutekwereza final product kuhereza final product. In fact hariho akantu kanjye na nyenda kakoreke karinga karete tukarebe ati no rebeje again hati eje eriyo nitaka one time ekarika sasireje nawaje nunkaho of course ebere processed ekoma kari hati niyo ndukoreka nkaki niyo ndukoreka nka fertilizer nogireba hati niyo fertilizer yitaka wache tegereza niyo fertilizer a lot of nutrients. Yes, high in protein eba kweta NPK yona neberium. Okay, hati jiko na hati wajirugaho ukagitwara mu lab ne korekera kimwe. So hati farmer onko kumwana merebo ko ruguru erita kabyone ryo mupenzi tuza kuryanika turo processing hakinanka hakitimba dirugwe mwiryo this final product eri nitaka ryinyi hati nutwara hanyanya zawe habutunguru bwawe naki noshanga ikijumuse cyarugamo nangwa ati twarga kubyara bya nanka. When you come back you'll find the spinach zitu zakuzire naki now kubera liquid kasigare rya mizi because no manya yaro bitukubiteka ntubyozi yantubukora ki yarugwa mwe rya mizi ntujibika naye nebera high in value of protein and potassium hataje naye ntujibika because iyo teri kuitaka koko konka nebinga kakoko tokura kantu akarumwako uramuka sente kariya hatako ototukoko tukija otukunde nyanya butunguru naki kukununka kantu kati akakoka kukiruka. Yes, they don't it's a repellent ni mwaze ba drums zijwire hatagontu niyo twantu collectinga amizaga ku rugo mu Magotts. hate fertilizer no izo apart from nango yo kugikoresa you pack and sell ntiza kuki hati turi mu process yo kufinalizing nebya lab tubere tutakwenda kutandika kuguza tutakatungire Ministry of Agriculture maifu okutwa standard stamp kunka we in the final stages now nizina tuza kurango tubasa no kweta twaba turi ready to launchinga hariho n'indi fertilizer nayo turiyo tugeza gukora mu bacayi mbahinji bacayi nabo nitubakorere yabo ibyo byaruga kandi eje yabahinji bacayi turiyo tugitestinga n'abarwebitaba abari fotopoto abacayi abari under narrow rebitaba tea rumanyo ko ariyo za chai. So it's called rebitaba tea research lab, something like that. Tugiye tukora na specialize muri ya ababa majani konka nayo ni west nayo ni west kandi mu west eri kurugo factories z'amajani hati ibi by'amajani tukoza west y'amajani tukoza amajani no manyo majani baba no burofa bwinji ebinyansi ebici ebiti bya chai byona itonto bishoroza then tubukoramo fertilizer ejo bari ito twakoziri hati bari bachiproving bachakora analysis under research. Tuzapeneze zo wagambezo ubwo Magotts size ukura biki, how do you construct them zibazo sino kombe kwa zita ni mwanya ki nyoka koze binyine konka Magotts zo no ikikuru no ukora ubukabada batatu kabadotu nuguma noteka mu basherufu hato mu basherufu kombekere nembaho no basakombeka nembaho no basakombeka nebiti baho sibyazunda mangu omekinge shongo bitaterwe injura Magotts te kwenda njura ugiteka mu cyashedi wabone ngebishenje bitakozesa kama store wankoku gateke mu ibyo bukabada hato mu bukabada munoteka mu akatasa umukatasa no kuteke jomere konka nyo biko nanyine ibi bya penze bahangu nyo ninteka umupeneje mpango konka bino otutaso tuci ubona nateka chi nateka mu butaso buce tumishomesa
hatwakweza atiko mu shelves zo nawe nebiri 10 omaking sure ngo light room yawe hari mu light hari mu light hari aeration you know nera bamuje ngenda hata ile aeration hari mu light because this is life Magotts nebina life tubukutoroka kandi shiribuze iwo tuwabureba hati tubukatemba higuru tubukatemba nubuguma mu mugoronde byo kurya takura waranugweshere tumwatakura kareba okay Magotts says wajawuniziza zimachuring after 7 days 7 to 10 days then after that after that you harvest because nobota kwenda kuza another stage waba nenda kuza another stage ya pupa hata unuzireka nizika pupa hata wanu nenda kuza pupa nikimanyisa no bano nenda kuzarisa enshera yenyini era kwachi era kwa mahuri you get so no basa kusharamu oti chipeni kimwe ninza kubika chipeni kimwe chimpe pupa ebindi byone niza ku processing ngire nkoko nempunu ne byanje bindi so wagumya penemwe iyo ne kwa pupa then ogarko funa embibo ugume utunge embibo yawe gumane kuzarura konkana igin stage ndijo haza you very delicate ina kure wa job time abakozi baba trained because hategene no buryo buto bukuruga Muzam separating amtaka nareba byona ber mixed bona how separate hati ko kwabireba oti hati tuza kuzozya hati kutuzihamu tubaza tuyamu then tuteko mizi tutomizi nizirugamo hati kuzikurugamo tujeje naki hakitimbe cyango hati kitimbe cyango tuguma tushikaho tubaza no kushikaho itaka yeri nirugumane nirabamo actually Magotts niyo kurabamo Magotts nerabamo ebindi ebihango tubukurabamo hati no shanga Magotts zawo zona zitya hansi so hano basa kuzisharamo utukoste ko miziga kose no ndede chikitano zonka amizigani gose yamunonga de chikitano niba byafiri hata huzanika bazanika uzi processinga no basa kuzisa okuziggrindinga no basa ku if not babota zitiro miziga kose no zikaranga nkensho you know why is akubiha mu byona no biteka musafuriya no tekamura niba kweta dryer amuriju so no drying deno processing nazo sanke okoremere aido ogisa abakwenda kugisa obaguza nko kweri wajome ekikuru no kujomesa wayomesa kubi ensiyona nenunka hati ngaha ndunda wazomesa kubino bafuruka tati kirunjo kora no making sure ngo twaba very careful omukuzomesa no mind it's a protein ni kintu kikujunda so ikintu kikujunda kandi kiri high in protein cyajundaho kake ni kinunka ikinunka mbwe hati ninko kwata tokureba webuze habwinki embwa bagitomera batagira amahanda habwinki nunkaga ni nunka because of ebikuba biri omubiri gwayo n'inyama is proteins so they will smell when they rot and kando gwijuke obunaka shorana kijana ko kaziteganya so inakuba very careful drying nicho kurebera no inakore watch controlling ito obumwe kozesa solar drying no koza bya solar byawe kabada bahango bya solar hati utekamo zomero tarunshwere kuzamu taro kikunuke kikurugamo muhaba mwine byoma niyo stage tukuza kuzaho kanalo ine byoma mu nibyaje ibintu bikora ibintu bindi ukora kina kibindi kandi hate bindi twara sanitizer munonga
omubiri ebyo konka ntihati ntukikora konka butari by'amaani ntukora jiki ntukora sabuni nikyo hano rero tunayo ebyoma bingi tugambo kakyasi nails ubundi bwa the farm was big wangira ngo ntateriyo negaruka niba mpango ko kuyabirere how unique is that project? Na unique in its own way because na ine value addition noreba ekintu kya research kyona abantu bingi nibacanga because abantu bagira ngo ngo research te kukora research te kurugwamo sente ninga you don't know whether you'll get out the product konka nyine ngambira the things that we have researched on have shown hope kandi no kurebera ngo aheru omujungu we research nagitamwe sente because na amanya ngo mu research om naza kuyamwe ibintu kimwe bibiri konka ne yamwe ibintu bingi so again with snails yes ito tukakora research yitu it's a value addition activity ntuze kuji nekora yabeta bira affected yabeta itagizire bizibwe byo mwene kwa covid ngo kuyize yateganya abantu bingi snails nizirya ki snails nazo nizirya merenke yitu turkurya konka tuzukurya munyo no nizifa tuzukurya munyo tuzukunywa miziga go munyo aga tapu tukora miziga genjura aga tapu ngaga mumonyo ngaga mu chlorine so gaza mu chlorine no munyo nizifa so make sure mwazumisa genjura making sure ngo dina miziga genjura gakutumara no mushana tanka zitinzi bazijwira so you reserve water for snails yes zina kunywa mizi konka nizirya munonga anything green they like it and fruits watermelon ibinyanya butunguru tutam ntutekamo so none zone zigiye eberere organic green mbwe nibukunde munonga ibintu bya green nibukunde bimuri nibukunda nicyo kurebera nk'abahingi tabakuzenda nabazita ngwe snails zitumarire nyanya snails zitumarire butunguru yako musirwe nyanya to aba bakwana bantu bahinga nko mu ntabazi omomu za wetlands snail ya kwerwijo mu musiri ebirye it likes green things amababi ga potatoes na nkaza yamu ebiyuni nibizukunda mnonga so on a daily basis tugaruka Magotts emirimo yazo ryeta umukozi kucyera kukora kastiwe oheza kuzebyo kurya on day 1 tuyina muri mugundu gone just kuzaino checking kastiwe zebyo kurya the first day ukazifundikira je tizina muri ubwo mukozi nagenda nakora nebindi so nicho yabyo kutamuni bantu bimara week and bantu bimara at least week no maya no pima wenda kureba nyina mu Magotts nyina mu baby lover ni kilo zingahi ni nyenda zimare between 7 and 10 days otekam opima otekam kasasire ya mini west yawe kasasire je processed yekura ogireka so nicho kurebera ito producing tons nyingi wenda kureba okamakinga sure ngo mukozi yateka mu today takushitamo tomorrow akore another lot atireke next day bakore another lot because atwaza ku harvestinga bosa ko no harvestinga raki ha different times nizaza machuring at different times muri zona ziba zitari harevemo hatwakora hatokoreba nkezo tukakora weekend so hari izindi zirinto so tomorrow tuzakora izindi hatezwa ntuzihamo hamane tukore izindi nizizamo so waba no harvesting kuno because no yushike ngo abantu ba contract yo kubo tunjire neba mpango you get so no bano wa supplying amuno so tukwenda ku falling short on your supply hato buriya hiwe nabo ku supply tuza ku supplying twatandikira ati agreement twajihereze ku discussing tuza kuba tutaka ku supplying aba API aba API boni biza batwara bagabira farmers hataba no barukuza ko bintu bakoramo oil biodiesel
hatito ebikusigaraho ntuza kugabira aba farmers ntuza kuteka farmers nibikiriza nibazebe kandi shimanya farmer ine nkoko farmer ine mpunu so neijana agora ntumuguze zona tuzukwa zona tukazi twaro ntuza kuba ntubaguze noma noshani ziremera tokaja ngo nimpimisa misho no pimisa kilo obebere shua kilo nene ingana ki kilo ninka kilo neishura ko kafera byabera habere bahangu kinebe nyinji how do you see this venture in the future one level because it's renewable waste ero nturya ntunaga kasasiro no kireba tikiri kintu kiguje ngo nicho no ekikuru no making sure ngutwina enough into producing burya bwa baby doll hatito with time ntuza kutandika kuguza obwa baby doll abakwenda kwija bakaza kukoreza ntuza kubantu baguza no je hati njiji na ku training gendo share bidomora byawo na wabo tine bitasa ebidomora nibukora bego bese atwara tandika kuri be rest ze ari 5 kuzi zawaho agaruka ajagore ka baby doll kandi so have you gotten some farmers abali omusako yawo abatangire kugira interest already hatto kurebezo pilot turantokoreza pilots bona so na zone biturukora nubo bakutwara and they are giving us very good results ngwe kuko zabo zihindukire kuko zabo hatto ariho mu cyaro mu ngo enkoko ze kureba yija hati nizimumanya ngo ine azidetiremere zimangu ya leta Magotts zimangu ya leta Magotts so they are used nyo kiri kumanya ngo twatandika twaba very busy tukatandika bukagenda abantu baza kubana bagambirana zandundu you get something good zandundu ninga rondo gumchara muterere simoze yenzizo key principles key values omu project engineer mwenu key values is let us value ebintu byarhange byatiri to around our own homes in our own country in our own continent rahanga katijirangu naba hensi njiki mugende multiplying kandi ujuke atagituhe empty akagituhereza yatandikire mirimo yaje tumugende mwongeresezeho amagezi agantiyemo so let us go back mazima there is a lot to do here mwene wareba today we just Saturday wareba nk'abana bakwenda kwija gukora nanyaha no mango abana bahindwire bitekateko byabo okuzaheru za Dubai manya za Saudi Arabia kuba kufera kuba kabatera manya bakakora ki nawe gente mugarike mwekore mu bwa group mugende mukore jo business imwe nimuza kubiyunguza mwagira ngo twine katare twine abana na hati tuhandikironka abana almost nka 25 tukatandika n'abana bana buri muntu yaguma na leta yo mutahiwe kandi niyo nagamenta twatandika gukora tuza kwantuna twenda abana bo gukora konka mwana wari gukora ninza niwe encouraging ati niwe gendo utandike ka project kawe abantu baratangiye kureba ngo emirimo endijo eriyaha mindset twagicengingamo tukareba tukashoma muno tukagaruka tuketegereza ikintu kiba kwita west tukakunda ubuhangwa bwito bwinsi ubutuyinaha tukekunda we can change a lot of things okay agriculture is not easy abantu kuba kugamba bitkonka arichitari easy changu icyo ni Changu. na politics kansigereza so hati waguma no gamba icyo kigumire icyo cyarema turigire cyo wayikorera so watching a mindset yakojata nyowe ninza gukora ikintu kiri different nyowe ninza kugenda nshome ninza kutanda kampora ndebe ngo kunakora aro ni ikintu kindi cyo kushomesa bitabo atandike kake konkamanye kwekorera balance sheet inshohoza yanjye today yaberiyeta kandi entase yijeta atandike impora so naza kureba project ye nkatandika no busente buki konka nabugaruzamo kwine kibwampereza
no integereza yes noza kuzaheru manyoronde manyoze kore mirimo ya Saudi Arabia ushange emere kureme embera yakuriye kureme abane n'amagezi goyegereyo kashiminde cyo kwega n'ingano urgayo ne sente nazo bumwe nazo zitizurumu orwarayo obonabona kandi kuno wanywa oyina bingi munonge byo kukora nejo biofertilizer yo n'ukugambire ya nakejo ya biogas turiyo mbyaro ntukora ntushomesa abantu ibyo bitu wagisenga siga wagisumya kabaro eriyo kaburure ne kora turugire kushomesa chenjojo twakora biogas bagireba abantu bareba fertilizer nko kujyana mu gikora muta biogas kandi amashagente n'amashagente n'umusiba n'umurundana n'umugagoya mwaheza n'umugateko ko mukine kirya hanso ko kine cyo nikigateka chiko iwo kuno guma noteka na baye no murro ogwikijungu kuri yeshohoza cye kushoreza fertilizer hati twagamba bana muri cyo guzita kango hatu manyakangurita nguza kataka kanje muze yampira kataka ngure muka boda boda njenda iyo gumaho oyeje ukwekorera ka biofertilizer mpora akataka ka wako ohinge mu ibituzi ohinge banankejo pumpkin ntenda no kwegesa abantu by the way ebintu binde bituratakora nkebihinga pumpkin ukakora ya muzi ukakora nka eka nka 10 kanozikora ukakwata ka contract recently mbeni namuza watermelon no mutawuni ya Mbaromu hat watermelon bakoreke yenkumi 3 nano mwana w'umwaka gumwe nagiriya giheza watermelon iri umutwara gumwe so hati biyo abantu tanje gukora akobutare buruhu abantu bajya ngo atyo naguza natundije nahinga watermelon jiyo ninza kujiguza imo munteresimu nyo ninza ko connecting because many people come to me barukumbuza inabo hinja boru kumanya kandi tata kubayesimu ya wati kandi to abahinja tubine because ati tubaha fertilizer ejo nkachenjo joke batanje ko fertilizer yitu na part of kabaruli kandi aho mushije n'imicungu hano mwita Mr Peter Bugabari ari Nyakasura imicungu ebere muteganisize omucovidom n'imicungu mingi almost more than an acre yatandika yatwara fertilizer yitu twamushomesa ko kufuhirira ne nahansi kuteka hamuti kuguma nagireberera hati nagamba ate imicungu waye takayitegereze cyabiro harvest ukuyango nabatariyo abana nabakore byabo hafamu kunkaki anareba change ya mpango mnonga so again niyo message niyo ndi kwenda kuhereza abantu let us not give up ngo tukazaheru tukazakora ki ebintu ebyo tugaruka kandi west ntuyamo buhangwa bundi obwensi west twabatagimanagingiri ne sisensi yitu completely konka west twagikora value addition nirubamo much better renewable resources niyo mutana kureba Sky TV wabanoza kumugambira amazima garugo ejo fertilizer yo atutera akapapura habasa kuba harumbu products nkazinga hiza west products za west no manyisa cyo no west ya chikacheko zire ka fertilizer atejune ya Magotts ejo ne Magotts konka harumu ebintu bikwingana konka harumu nkebi ebyo kuriye mukwa musigira sahani harumu za watermelon ziyunzire harumu ebinyanya harumu ibintu bijoma harumu ebitoke ebye bitakuri kaste kintu kibane kijunda byona hatu biryom niche inire high value byona biryom kandi ejo niyo kasasura yitu ino mukayitu kunaga burizo yes harimo iminyongoro zinaye nefera mu atejo kasasura niyo tukubantu nage burizoba omo tukuje nagaje ofaga giteka muhanda ejunda ikora nayo rive yayo yes kandi utakumanya ngo inefeza fertilizer yawo hategesha hano nogikuzanka hi na Magotts za waheza kuziprocessinga market yabyegenda market ni nungi nakugira nti company ito tushaziremu ntubantuguza other bigger companies ito ntubantugurizo mutanis ntuza kubantugurizo mutanis konka abine aba ntuza kusigaza honji nuko umuntu yijaha
ari kugira ngo mwine mpurire ngo mwine ki mwine ka fertilizer mwine Magotts kanyine mpunuzi shobi tubaheyo bayitegereza bina toka supplying hata nabo tubaheyo so nka kilo tuza kugiguza nka nkenku 5 style iguru munonga nuko abantu bege nku 5 tumutwaro inakuzavinga for community. Yes, the community we live in abantu babeho batanje barebe difference ekintu kikuruga heru chato aho mushoro chato aho manya bakireta n'enyonyi oba bakireta n'enaki oba ujuke no mujungu naenda kutungezeye so ito tuba twinira time so reka tukorebe ibintu from here. Omuntu ari nakureba Sky ine any other communication ningo butumo buno bwana nda kumuhereza about a value addition na munonga omukintu cha biogas. Value addition mwaba ni mwenda actually ntubashomesi to value addition. Ito value addition turebere ngo abantu niyo bayina kwega ngwe kintu cyo hato kureba urupapura rugiro mbintu binje munonga turupapura ngo ruhanga tanga urupapura akahanga ibintu bindi ungana njirwa mu rupapura papa n'urugo mu miti papa n'urugo mbintu bindi urupapura n'urugo mu west ejo kasasireje tukwanto na gauge no processing ntarwa mu rupapuro so value addition ito tujikunda munonga because ntujishomeza kandi company yitu as much as the profit making yitu tuhireyo kora hamwe na groups z'aba farmers nka cooperative societies for example at Nkandundu ito turiyo mu agreement na a very big cooperative eba kweta bidibidi cooperative society eriyumbe tenda jihurira mu mpunji mu mpunji okwe yumbe uruguroko so ito company yitu ntukoragana n'abati we are partners ito tugireyo kubiyaho west nomanyoko nibahinga munonga simu nibahinga sunflower nibahinga soya nibahinga ebintu binje byanka ku large scales so bayine bakweta shea butter wajuriye shea butter so bayina shea butter nerwo muri soya nerwo muri ne kiriyokwe ito kuticine bayina cashew nuts hata yuke kuba kuyamwe ibintu byone iriya kasasiro bagireka hati tukozera partnership nabo okay ntubiyaho kasasirejo yona nangwa ndugambira hake ebyuma bitu biri kwika tuza kuteka yo plant okuzayumbe tukoremu ebintu bindi ebyomugasho other products tukoremu ebyo kuriya byente byembuzi bya anything animal feed then ebindi tukoremu fertilizer so niyo target yani okay so ito tukareba ngo itonka company tukamaraho tutakozere n'aba farmers kandi farmer tukuza gukora na farmer mu babiri for us to access farmers twino kureba twakora relationship twakora partnership n'abarukora n'aba farmers so that is why ito strategy yitonka Nkandundu investments ntukoraga na munonga na cooperatives nangu mwese nawo think bentaka jizire time yo team kuzayo tukatandika twaronda obwa cooperatives aba majani twenda nabo tukore nabo because already turiyo tukora some work with them tunagambira abahinji ba chai turiyo tubakora fertilizer naro eriyo ne girondora aho yitu akozire harwe bitaba research center yabe fotopoto na Sky TV neiza kubegita ukanshiyo nesi ito twino kwizera twiriro kwendera agurukari cha yebirebi amataka gitu gafukukire mtukani ntwetaga high yields ntwetaga harvest zamani no lebe kigambo okolesa fertilizer na manure azezi kiriyo kino kucyakubasa kuhindura umuhinji abo kuba tinkumanya twaguma tutamataka kandi cyo turugamba ati agamataka ejo fertilizer yazamu no banza no giteko mu itaka banzira yitaka yego takabwire nke kintu cyono wabo takabwire hati ngejo season aba pumpkin chenjojo no baza kubyara batandike je wikejeje konka bariyo no badugura fertilizer bakutebeka nse misiri yabo barabyare ki
batunga seeds zabo hatogo wa pumpkin tinyi wa pumpkin nawe na partner wanje waintegereza konka hatizo tumachi tuma fertilizer no kutebekanisa ba farmers be so ariyo ko bariyo bagura ba fertilizer batware batebekanisa amataka gabo twina kurisi itaka ryitu tukareri yagarakaho because ari itaka ryarire fertilizer y'abajungu ejenjungu tine cyo kugarizamo mu itaka akashati ne garuza muki kintu kiri synthetic yabona karoho kiri synthetic ko kwihangu ne kora adachikeje ekwereze kizigwa cyawe yaheza kukikwa cyuko egende ehwamu hato bukimanyisa ki munyenche karwaza garuko mukatare otumuga ingwenyu nyitekiziri ashinyu nyitekiziri omwana kagwamfa si barabarimba kureba Sky obebaze obahe na contacts ngo basebwe nabanyabo kumpurikiza isimu zanje mwabana mwenda ene question y'imramwine 0 mushanju ibiri ina mukagi ibiri 0 emwe mwenda ejene ya MTN 0772 462 dene ya Airtel 0702 406 913 amazina ganje again ni Nyeluse Mugisha Shilingi and ogun mnyano wanje munonga Sky News Sky TV ne banywano bitu baturana na waisha reka nibagumana bakurondereza nibamanya hori webare munonga Sky okay webare munonga okutegitaho kandi twasima munonga kushanga ngo atwereza kire kurugaho twatandikira n'umcyala Lucy ari kutereza emboziye akuno muri kisasi umurembo rwa Kampala twaturhana ndundu kandi atugambira amurumo ogwarukora twashanga ngo narisa Magotts nangu bunabe narujiraha akana arisa n'ibinyantinda ebituru kumanyaka snails natanashangagira mu Magotts kuko Magotts takuzirisa kugira ngo azi kuzikoresha ki ikintu kindi nagezeho kureba ngo zamukorera fertilizer zamukorera manure ejimaniwa na fertilizer nakuba nagipakinga hagarika mugamuna na products zindi nka oil nebindi ebine bintu bikuru ebishemeye kubana tumanya abo kubanye ncyakare twaba tutamanyire ngo ebintu nkebi hati ngamba gutsaba ntabingino bazirebaho ushana ngo nezizine mugasho konkani zikora fertilizer zo zenyino garuko izo zikora mu nebyo kurya byenkoko oguza fertilizer oguze byo kurya byenkoko ugaruko ufuna na manure ufune bintu bingi nebikubasa kuruga mu Magotts nekintu cyango munonga kandi ngira ngo embozi ya Lucy oshime kubo ine cywabasa okujegaho Sky TV omuhingi nomuriisa buri wa kabiri shaisha tunechweka kwika inanechweka andi abakwenda kutureba umurembo rwa Kampala turi free to air abali ya Star Times turi ya channel 8 turina Go TV Signet kandi abandi abali ya masimuganyu you can stream live skytv.ug official no basa kutureba uriyo motoka yawe buramo kura aho kuborohona no reba program eje no banyeta Edmond a principal farmer omuhingi atakwata mwitaka ninjira kubagambira ngo we have to keep African hopes alive.